Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita ket naggapo. Kaya ni pagayam amunda, adinan dinakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamet apay drama ti padas ko iti biyag. Awagan daklatan itinagan amunda. Ti amak ti nagpili iti lalaki anak asawaak. Nagkalaysa kami nga rod kinirodain, nga uray jak ay ayaten. Agingga na addaan kami, iti maysa nga anak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Munda. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay, di nakman ara-ara ko, pansikarutan. Anya ka matan. Uray ka di ti panangarako ko kan kakat ipaidam mo. Jak ngarod kayat. Amumon no anya ti makagapo. Aging kakadita kat nasakit pa'y latinakan mo kanyak. Masapul ka di pa'y asong batak day ta sa ludsud mo, Rodan. Munda, Amum ajak kayat ti makiasawa kan ka. Ta saan ka nga ay ayatan. angam nagkasartan. Manumot din atawan nga agdenden nata. Pulos man la ka di adinak na suro nga inayat nga uray tipping la kuma. Nagadumanin nga bagbagam. Inak man la maturugan ijay salas. Ama, apay adito'y kayo sa halas na naturog. Nagapa kayo kadimanan kan ni Papa? Masurunak namin iti ama, manak ko. Apay ngamin, Mama. Ay nasaan mo nga amon no apay. Kanayon kayo lang agap-apa kan ni Papa? Saan ka man amakibiyang kada kami iti amam? Ta saan mo pa'y amaawatan no anya ti mapaspasama? Naawatam, ha? Wan, Mama. Nagpulong ti anak yaw. Nagapa kayo kanumanen nga agasawa. Ay natatang, normal la dayta. Wain, normal nga agapa ti agasawa. Ngem ti san anormal, ket ti kanayon yo apanagapa a makitkita pa yan ti anak yaw. Basol yumutlaang no apay. Anya? Pudno matatang, no kumasaandak a pinilit anak asawa kan kuana. Amuyo ajak ay ayatan, ngem impilit yo ti pagayatan nyo. Aging ka di ita, ket saan mo pa ilang nga makita ti rason no apay nga iso ti kayat ko apakiasawaam? Ay basta tatang, basol yo. Iso asaan asyak ti babalawon nyo iti kanayon a panagapami kinnirodan. Pangantayon bakit? Nakaluto akon. Kasta ka ni. Agidasar ka nga ro din ah. Nukunam ang nakaluto kan. Uwan bakit? Kunak mo't adinak awagan iti bakat ta sumsumgarak. Unay ka matan munda. Iparit mo matla aminan. Mas daaw ka pa'y lang. Alakit din. Inkaaggaon tamangan tayon. Mabisina kon. Uwan, munda bakit? Nita! Pasensya ka. Sige, ingkaayaban ni Jano iti kwarto. Tabakan tayon. Rodan, saan aya naglako ka iti iri? Uwan, Ikanak man nga rod iti kwartak. pangaramatan? Nasken ka di pa'y nga ibensa-bensak no sa dino ti pangaramatak ha? Kat, di ka gungot munda. Paungutan na mga min. Mano ayate ka sa pulam? 5,000. Nagdakilan. Ikanakwan no? Ay, mabit lang tayo nakmangala itinangidulin na. Naimbag ka ba eh. Tanaggasat ka ni Rodan nga asawam. Nagasat ka di tinapilit anak ki asawa. At least, nasaya at kan responsable a tao tinangipaasawaan da kan ka. Ay, nagado nga ibagbagam. Iwaras mo kit din day tabaraham. Itay mo pa'y asik-sik-sikin. Garod naprutas ko makit nalulun. Ala, wanan. Di kailan makatuturmet ako na. Nagbayag lakit din ti salbag. Rodan na mangilo ka ti Terida. Rodan!
Rodan! Pasensya ka na, Munda. Nagbayag! Galakit din namang ilukat itiruangan. Pasensya ka. Inturog ko ngamin, mariknak ti permi abanog ko. Umunag kan, Munda. Maglisi ka nga rin dito ruangan. Tapno makauna ka. Dalapusin ka makita. Munda, saan ka di mabalin aliklikam ti mapan makisugal? Mangrugi ka man ako na kon, Rodan. Si Kalatiyal alikakak. Tunggal ngamin agkikita kayo kadagiti padam atong mutungit. Agiinom kayo. Kan, anya kumait. Diyak lang ngamin kahit ngagsakit ka, Munda. Ay ka thank you ngam di nak isuro iti aramiter, Rodan. Kayat mo, tagsinatan, ha? Nay, saan ko makasta, Munda? No saan mo akayat? Di nak marud diktaran. Nauwatam. Mama, kuna ni Papa, mapanmunto kanu ipastor dagiti kalding. Ken, pakanam kanu dagiti pato. Na, apay asyak ti ibaon na. Nasakit kanu ngamin ti bagbagina, Mama. Kat di nakabaalan ti mapan. Aya, Isuada kayo kanu pailaang ti mapan. alawanan. Hay, no apay ngamin adinaan na dan ti bagina. Anya ngay ita. Masyan kayo kadi matlaan kan ni Papa ngagsakit, Mama. Maasyan mo't nga ibagbagam dita nga ubing. Dita ka man langan. Ibagam to iti amam, tanapanakon. Di na pagdanagan, dagiti taraken na. Italaang manin nga umayak dito'y away. Nagdadakkel mat gaya man dagiti anak ti kalding ni Rodan. Uray dagiti pato. Napaadunan. Anya nga tanukis sayak ti pato. Ken ilakok ti may sa akalding tapno adda kwarta. Wan man ngagpaiso. Padasan ni Roldan ti mga apakanyak. Takaritak mo. Mabutang day jay. Nusina ti ibagak. Gaputa ay ayatan na kunay. Inak mang tiliw iti pato. Sakon to dagasan nga ukuden tay may sa akalding taadda ilako. Dahito ila apataw, tigatangag. Gatangan nyo kit din pati daytoy kalding nana. Nalakalaang. No ited mo, tawar ko ay kaiswa. Mano ayat itawar yung. 3-5. Lugi aklaunay mo't anana. Anayin nyo mo't at 3-8. Tapno adamot tangdan ko anang ngukod anang yig ditoy. 3-8. Wen ko na yun, anana. Alaman laangan. Aguray nga rod, tainak alaan ti pagbayad ko. Adda manen kwarta. Mapanak man kit di iti ayan dalita. Inak manen makitong it. Kakaiso na nga adda naglakwak iti pato kan kalding. Bareng adda swertek ita. Agmamalasak ngamin kat iti naudi nga ipapan ko. Ay na, much money ka man na, Munda. Siyempre mo't naglako ak iti kalding ko naman. Kalday? Ha? Nangalaam nga ay katawan mat pastor mo nga uray may sala ko ma. Taraken ni Rodan, kinisayak iti maysa. Anya? Ay sus, imbag ano am muna? Saan? Kinuray maamon na. Saan nga agungot dayjay, taay ayatin na. Ay sus, nalabas ka mo't Munda. Abusuam mo't launay ti kinasingpot ni Rodan. Wan nga Rod Ay sus, inton kwan, naumakan ka. Manmanon ti kasta aklasit lalaki, Munda. Sabali lang at ang agpaiso. Ay sus, nabayagan nga insubli na ka. Nangigalutom ka di iti maysa, barako akalding, Munda. Awan matan. Nagrikos-rikos sa kanang biro kumjak nakita. Amangan ka no nakabulos. Ay nasaan mon abirukan?
Anyat kahit mo saman? Di mon biro kun ta inlako kun. Anya, apay nga ila ko, kat pag manadurak ko madayjay. Jakmat amo nga ibat-batim dayjay. Sana bali taadda pay mo't dadduma abarako akalding. Wen ngam dayjay ko ma. Ta makita mo't adakkulan. Kat anya ngay nga rod kat na ilako kun. Unay maten, nalabas ka maten. Ay saan kan nga agriri dita? Tanod di na Uston! ko. Day tala ka na yung tisang kadagulit mo. Unay kameten munda. Aglablabas ka ni tikas tang aramid mo Anusan na tatang? Mano natawan ngagdenden na kayaw. Nga maging gayta, kastapay lang titratom ken kuana. Dusa na dayta. Gapu iti yaan nugot na iti pagayatan nyo nga ikasar na. Aniya. Amo na ajak ay ayatan. Ngam kinayat nakit din. Amaw, no apay nga iso ti kayat ko apakiasawaam. Gapo ta nakitak ti kinasayaat na ataaw. Ken napaniknikam daytan bayat ti panagdenayaw. Tauray kasano ti kinaalas ti tratom ken kuana. Di nakapulos tinutupan. Wala, tamo na nga dabasol na. Ay, di mo uraya na may bus ti pasinsya na ken kamunda. Amangan no agbabawi ka. Tanabartag ka anagawid. Itaman pa'y anaginom ka rodan. Adaman sa lodsodak munda. Anya dayta? Itilas od di siya matawan na panagdanata. Pulos man lakad di na nasursuro nga inayat. Nagadukat adamdamaga mo. Sungbat anak. Kahit ko ama mo, sungbat mo. Nungay ibagak asaan. Ay unay kita kasgasat kon. Nagkas ang rudan. Ay naing kakat maturugan. Bartek mula dayta. Rodan, anya ti linutom amasina. Mama, awan ni Papa. Sa dino tinapanan na. Diyak amo Nagdamot da kalabag na pimanaw itay agsapa. Nakaturog kayo pa'y ngamin. Isuasaan nyo anak kita. Anya, nakita mo nga dabag nga awit na. Wan, Mama. Kaslapay nga rod agsang sangit, idi nagtalikod. Kalpasan ang nagpakada kanyak. Tapon punasan na ti matana. Anya, sa dino kano ti papanan na. Awan ka di timbaganakan ka. Awan mat, Mama. Basta imbaga na lang kanyak. Nagsingsing petak ka no. Tatang, amuyo ka dino sa dino tinapanan ni Rodan. Jakamaw. Abay adamagam kanyak kat si kamot ti kabalay na. Sa dino nga tan tinapanan na. Aguray ka man. Kaya sangitam ti papanaw na. Maragsakan ka tawanan ni Rodan nakagurguram. Sana ya kagurguram lawonay. Isuasaan ka akong disangit dita. Kinapod no na, tatang. Nasursurok mo tan nga inayat ni Rodan. Oh, Ngamjak lang kayat nga ipakita daytakan ko na. Gaputan na iruama ko iti pa nang is-spoil na kanya. Aniya. Anya ti aramidag, tatang. Kasano ang mapagsublik ni Rodan iti danamikin ni Jano. Mama, sa dino nga tatinapanan ni Papa? Saan mo tin ngagparparik na? Wan nga Rodan ako. Amangan mat no adadakas ang napasama kan kuana. Ikararag ka. Asapay ko matangawan anak ko. No adadakas ang napasama kan kuana. Basol nyo, Mama. Anya, No nagbalin kayo kumaanasing patkan ni Papa. Saan kumamat apim manaw? kuha Jano anak. Iswa basol nyo, Mama. Agarop 5 abulain, tinapalabas, sakbay ang nakasaritak ni Rodan, babaan iti cellphone. Nagabrod gayam daytoy, iso anabayag asaan ang nagparparik na kanyak. Kalpasan ti 2 atawan na kontrata na, nagawi din. Kat ditan nga impakita kan impariknak ti panagayat,
ken panangasikasok ken kuana. To'y pagayam mo, Munda. Munda pagayam ko, agyaman iti daytoy apakasaritaam. Nasayat met, tanaurnusen ti linnangin nyo nga agasawa. Akitala, ituloy mo ti mangipateg iti asawam, gapo tanapatig kamet ken kuana. Ti agasawa, agpinnateg, tapno naragsaklat ta, ti pagtaenganda. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Munda. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalin Roman, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.